Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Lucas Kapitulo 17, versikulo 3. Agannad kayo nga rod iti aramidyo. Babalawam ti kapsat mo no makabasol. Pakawanam no agbabawi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nika, Apay ka di manang Madel. asino man ang ti kasarsarita ni nanang iti cellphone na? Itay pa nga da ijarwar Jack amo manang. Apay ang masapul nga umadayo. Di na ibaga ni tatang manon ti imawag. Anya ko matidakas, no imawag ni tatang. Kanayon lang nga rodon akabilan ni tatang idi tunggal mabartek. Subyan na pay laeng. Nagpuskul ti rupa day tang Alfonso. Ni manang mo't, tatang ko na mo't Apay mo't nga awagam datan ni tatang itinagan na. Nalipatam ka din tinaramid na kada tayo. Kasano laangan, no nagbaligi iti dayjay arabii, kat pinuuran na ti balay tayo. Dinatay tayo aminan? Oh, no saan kayo nga inala dito ayan ko ita? Amangan no anyamot ti inaramid na kada kayo. Talaga ka di adimon mapakawan ni tatang, manang? Ay na, problema kan sakit lang tit ita day tatao. Saan nga ibaga ni nanang agsubli di lugar da tatang? Amangan no dangran naman ni nanang. Maawatan ka mo't manang. Kuti kararagan tayo latta ko man ni tatang, tapno agbalbaliwan. Ala, rumar ka. Denggam no anya ti pagsarsaritaan da. Apay ngay mawag ka, lakay. Kumusta kayo ngayon dita bakit? Okay laeng. Isu na laeng tamakipurpur diya kamila dito. Kumusta mo tin nga iti anak ta? Nasaya at damat. Kan itultuloy dalat ta ti panag-adal da. Nasaya at mo ta bakit? Kaano nga rin ti pa nagpasyeryo dito Diyak pa'y amaw no kaano, lakay. Ay, mailiwakon ka ta kayo. Sapay nagriik at ti agbiyahe ita panawan. Uwit nga ron. Uray dito kat basit ti agbibiyahe alugan. Ala, sana bale. Addang tulat ta. Anya manon ti imbaga da a tao kada kayo nanang. Nangumusta laeng, anak ko. Amang ano kuna naman ang agawid kayo iji lugar da. Wen, tamailiw ka nun kada tayo. Ay, saan nanang? Saan kayo nga agsubli iti ayan ni tatang? Dito'y kayo laangan ayan ko. Amang ano anya manon ti aramidan da kada kayo ijay. Sapay marik nakakagurgura na tayo ni Auntie Eusebia kabsat ni tatang. Madel, anak ko. Nanang, apay nga agsubli kayo pay laang ijay. Awan balay tayo ijay. Dito'y tayo laangan. Nataltal na tibiyag tayo dito'y. Kasanungay ni tatang yaw. Ay, naimbag kayo pa'y nanang. Kanayo nyo apanunutan ti pagimbagan ni tatang. Ni tatang ay, pampanunutan na kadimot ti pagimbagan ti pamilya na. Madel. Kas iti kanayo nga ibagbagak kada kayo. Ni tatang ti umay dito'y no kayat na. Saan yun aplanwan ti agsubli pa ije lugar da? Nakakaasi kayo laeng no aramiden nyo dayta, nanang. Manang Nika, nakitam ka di ti impost ti anak ng Tio Sylvia ti Facebook? Anya ti impose na, ading ko. Ate kita ladawan da iti nubya na. Aywan nga agpayso. Naimbagpay karakwada. Okay laeng amang i-post da iti kakasta. Ngamno da tayo? Saan amabalin? Gaputa kanayon da tayo nga ichismis. Isu akas taunay tigura ni manang Madel karakwada. Wen nga rod, manang Nika. Imblock na pa ani Auntie Eusebia iti Facebook. Kasanumot ngamin ni Auntie Eusebia. Kanayon ama kimisa. Ngamdakas mo ti aramid na. Chismosa. Kan kasla kay kayat na akit kitaan akabkapilan na tayo ni tatang. Kanunungan na pa'y tidakas nga aramid na. Wen ata kabsat na ket nga rod manang.
Ay, siyempre, aramidin dati amin. Tapno saan ang matadail tinagan tayo di lugar da. Iso siguro akaguran ni Auntie Eusebia ni Manang Madel. Tamabuteng da, ama amuan tipod nung ugali da. Husto ta ko nam Romel. Isu asaanin akayat ni Manang Madel ti agsubli di lugar tayo. Tasigun kan kwa na. Adayo anatal na ti panagbiag tayo ditoy. Kat, anya ti ko na ti pamilyam, Alfonso. Agsublida ka di ditoy. Di dan kaya tiagsubli dito yung lugar tayo, Manang Eusebia. Nagngatong ngamin ti pride da. No di da kayat, o di saan laeng, anya ko maita. Saan asi ka tinaawanan, Alfonso? Mailiw akong kadakwada, Manang. Lipatam ida. Kabailam mo ti agbiag nga oray siksika laeng. Di mo idan surutan. Apay nga, Manang. Isuda ti pimanaw? O, di amuda mo ti agsubli. Nanang, ada good news ko kada kayo. Anya da ita, Madel, anak ko. Adan baro at trabaho. Ay, kat nasaya at ano kasta anak ko. Ang kasanungay, jabasit a negosyo. Di ituloy tayo lata. Ada kayo mo't ang mga sikaso. Isupay a pangalaan tayo iti para kanan tayo. Ay na, swerte ka talaga no may papan iti pagkwartaan, anak ko. Sa anak aswerte, nanang. Nalaingak laang adumiskarte kan agbirok iti pagkwartaan. No sa anak nga aggagat, di awan mo ti mayata mangala kanya. No adda ko madito ini tatangyo. Tapno maramanan na matigat-gatangam amakan. Di yuman sang kadakamat ni tatang nanang. Nagsakit tila payag ko adumdumngag iti bagbagayo. Hello, tatang. Kumusta kayon ditahan ni ka, anak? Nasaya at lagtamot, tatang. Ninanang mo nga'y. Busy da ni Romel ije garden, tatang. Ni Manang Madela ang tikadwak dito eh. Kastaya. Mabalin na kasaritak ni Manang mo, Madel. Mabalin mo, tatang. Mabait lang ang taebak. Manang Madel! Manang! Adak iti banyo. Apay aya? Kasarita na kakano ni tatang. Ay, anya manan aya ti bagaday tatao. Umay kakit din, Manang. Ay saan? Ibagam abisi ah. Nga Manang. Saan mo nga ipilit ni ka? Diyak kaya takasarita day tatao. Hello, tatang. Adda ka kadipay dita? Anak ko. Ala, di mo pilitan ni Manang mo, no di na kaya takasarita. Pasensya kan, tatang. Nika, si kapay lati agluto taglabaak. Wan sige, Manang. Kat, anya iti imbagan ni tatanggang ka itay? Nangumusta laang matmanang. Kunak ano ipilit naman nun agpasyar tayo iti lugar da. Saan mod, Manang? Saan kayo namapmapan ijay Isumat laang awan ti balay tayo ijay. Wan, Manang. Kan may isa, mga no adamanan mapasamak agulo no agsubli kayo ijay. Narigatan. Sapay la kumata maawatan na. Diyak ipalubos, nga adda ti uray may sakada kayo mapasakitan manan. Maawatan kamot, Manang. Kat agyaman kami unay, takanawin mo apan panunutin ti pagimbagan mi. Napatag kayo kanyak. Iso asaan mabalin abaybayan kayo latan. Anya tay ko na mga ibagam kanya, anak ko. Kuna ni tatang, nga agawid ak ija ayanda. Tapno ada kadwa na, nanang. Sika ano kayat mo timapan ijay? Umanugot kayo kadi, nanang? Ay katwan Tapno adda kadwa ni tatang yo. Kan pakumustaan naktumatan kini Manong yo Marcos. Wan nanang, no saan abisi. Di ko na ngamin ni tatang kanyak, makumikom kano iti trabaho na. Di dapay kano nagsarsarita. Kasta ka day. Wan nanang,
Isaganak nga ron nagitibadok, tagbiyahiak inton bigat. Da kayon ti makaamo amang ibaga kini Manang Madel. Wen, anak ko. Siyak ton ti mangilawlawagan ko na. Api nalubusan nyo pailaon ni Nika nga agsubli ti ayan ni tatang, nanang. Kasano ngayon ti panagadal na? Sana bali, anak ko. Taasidagmet ti pagadalan ijay ayan da tatangyo. Naimbag mabantayan da ni Nika. No saan ngay? Di ka kumaagpanunot iti kasta. Naimimbag matlaeng no adda ni Nika ijay. Tapno adda kadwan ni tatangyo. Kan maysa, asidagmet ti pagtrab-trabahuan ni ading mo a Marcos kadakwada. Mapanan ni Nika inton bigat. Apay nga italaang nga imbagayo kanyak. Nagdesisyon kayo latan adakda kayo, nanang. Ay na, anak ko. Panawon meten tapno mapakawan tayo ti amayo. Kasta meten ti kapsat na. Jak amo no kasanok ang mapakawan day taatao, nanang. Agraman ni Auntie Eusebia kabsat na. Iso ti kanayon amang ilunod kada tayo. Adalam ko mati mamakawan, anak ko. Bayam ati Diyos ti mangtad iti dusa kadakwada. Kas iti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Pakawanum idan. Iti kasta, maaddaan kamutan iti natal na apanuno. Adda akong tatang. Ay, si Kadaytan. Nagdakkel ti nagbaliwam ani ka. Wan, siyak da ito'y tatang. Basit gayam ti kalapaw mo dito'y. Kan nakarugrugit pa tatang. Awin nga rod. Diyak mo masangon ti aglinis, anak ko. Amangan met nga men, no day talaagin inom ti ipang pangruna yo, tatang. Saan met? Insardeng kong ti aginom iti arak. Nasaya at nung kasta. Sigurado ang maragsakan da Manang Madel. Ay, sapay la kuma, anak ko. Wan gayam, ato iti ginatang ni Manang Madel para kada kayo. Ay, andyan nga dagita. Agas ti yuti ayo, tatang. Ay, Naibagak ngamin kinkwana, akanayon nyo nga ireklamo ti yuti ayo. agyaman nak. Naimbagta na panunot ni Manang mo ti gimatang. Wan tatang, at dapay tinapay kan masida nga inpawit na para kada kayo. Hello, Nika. Nakadanon ka din iti ayan ni tatang? Wan Manang, adda akon ditoy. Nagaduman ti miss call kan text mo kanyak, Manang Madel. Kasanumat ngamin, di mo sungsong batan dagiti awag ko. Madanagan akon. Kunaklakit din o dandakas na napasamak ka. Busy ak ngamin aglindinis dito'y kalapaw ni tatang, Manang. Kat, kumustamat ni tatang dita? Nasaya at mat, Manang. Maragsakan iti impawit mo nga agas. Groceries kan dadumang pay. Nasayaat nga ron no kasta ading ko. Agpawitak tumanon no adanton sweldo. Wan, Manang. Di mo baybayan ni tatang Numapan iti talon, ilutuam iti kanan na. Kan ilabam dagiti murang na. Itaman tayo kasta ka kini tatang, Manang. Jakman amo. Mailiwak moton ka ni tatang. Napakawan mo nga roda ni tatang, Manang? Wan, ading ko. Tauray no kasjay ti inaramid na idi. Ama tayo latta. Naragsak ka man, Madel, anak ko. Maragsakan naklaang itimbagan ni Nika kanyak, nanang. Nga anya. Insardan ka ni tatang ti panaginom na iti arak. Kan saan una yan nga agong ungat. Ay na, agyaman akno kasta. Sinong batan ti Diyos tinabayagan akarkararag ko. Wan nga rod, nanang. Uray siyak. Maragsakan akmat unay para ka ni tatang. No kasta, saan mon akagura ti amam, anak ko? Saanan, nanang? Kat agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanya. Awan anyaman na, anak ko. Adda aklaan dito'y no kasapulan dak. Bilibak nga rod kada kayo, nanang. Uray namin na kayo akinabil ni tatang. Napakawan nyo latta. Iso akasta kumamit ti aramidam, anak ko.
Saan kang agimula iti sakit tinakam kadagiti tao ang nakabasulkan ka. Tikit di aramidem, ikararagam ida. Simbang patkagayam ni ka. Wan ante, kasla kimutong kayo mat. Wan nga rod ka anakan. Gapuda ito iti sakit ko. Dakkel tinagbaliwan ti itsura yo, ante. Wan nga rod ni ka. Ninaanang mo ngay. Saan ka di ngagpasyar ditoy? Siyaklaang ti imay, ante. Tapno ada kadwa ni tatang. Nika, pasensya kayon kadagiti dakes anaramida kada kayo. Aglalo iti inayo. Sabay la kuma, tamapakawanak ti inayo. Sikalatan ti pangibagaak. Gaputa ang mga numatayak. Kat saan ko pa'y anakasarita ti inam. Ne, ada kayo mat, Auntie Eusebia. Nadamag ko ngamin nga da kayo gayam. Madel, balasang ko. Imay kami laang nagpasyar, Auntie. Ala kung da iti agundaway, tapno agkid daw iti pamakawan nyo. Sapay ko mata mapakawandak kadag iti bidot ko iti. Napakawan kan, Auntie Eusebia. Kat agawaan nyo tagpaimbag. Tapno maatendaran nyo ti panagkasar ko. Wan, balasang ko. Basta pagayatan ti apo asi kakaradkadak latta. Day, si kamot gayam day tayo, Eusebia. Dakkel ti kimutong ham. Ay, wan nga rod manang tinang. Ay na, maragsakan ak una iti day ti apa nagkikita tayo manan, Auntie Eusebia. Nanang, katsapay la kuma, taagtultulo yan tinasaya at apa naglilinangan tayo. Saan tayo nga agimula iti sakit tinakam kadag iti tao ang nakabasol kada tayo. Pakawanin tayo ida si pupuso, tadayta ti pagayatan ti Diyos. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Isagani Bulliser. Isagsagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo. Amin.